mbega amafoto mabi. Nyundo rekera ntuma andi mafoto yerekera bisa na gushaka yerekera kabisa. Jesus. Murabizi mwese bagize Gakondo TV ni Mandela ndashoma nagira ngo mbabwire amakuru ari inyangezi nimo navuga n'abantu bari inyangezi bagize ikibazo bagoswe mu mazu bose abanyamurenge ko barabasenyera amazu bazarendo na FARDC babagose mu mazu ni ikibazo gikomeye abantu bafite rero umuntu wese ufite ico ashoboye cyo kuba yabatabariza agerageza buri munyamurenge wese n'undi muntu wari we wese tubashe kureba ico twakora kugira ngo abantu turamire ubuzima bw'abari abantu ingabo zose zahunze ziva Bukavu mu mujyi bagiye inyangezi bose niho bagomangiye bamaze nuko bitoroshe ntabwo zoroshe rwose nta bantu baratangira kwica mu mazu ariko ko barabomora imiryango ko bararasa amasasu menshi hanze babagose mu mazu bisa naho hari ikintu kibi mu by'ukuri bashobora gukora rero abantu bashoboye umuntu icyo ashoboye agikore kugira ngo aba bantu babashe kubona ubuvugizi abantu babatabarize bareke kuba bakwamburwa ubuzima na FARDC ndetse n'abo bazarendo n'interahamwe bose bari kumwe hariya murakoze cyane umuntu akora icyo ashoboye murakoze ibingibi bijya uyu nguyu yabivuze kare umuntu uri kuvuga inyandikiye niko abwiye umuntu nk'aya mawudiyo 10 p.m., coldest day of the year. I'm Dr. Peter. Kare umuntu uri kuvuga inyandikiye niko abwiye umuntu nk'aya mawudiyo ni ukuvuga ngo iyi audio y'uyu muntu yabanje kubatabariza so iyi ngiyi noneho iyi iyi ngiyi niyo ya nonaha rero apare yiriya ya mbere uramuha ngo mbere y'uko bagutera mu nzu iyi ngiyi niya nonaha ngwango kuva Bukavu ugera Nyangezi bitwara igihe kingana iki ku bantu bahagiye n'amaguru ndimo ndabaza ntabwo urimo kunyumva joli siniambie Mbese iyo ngambo ya Bukavu sana sawa nenda muri hanyuma ndizeye wowe uri ahangaha udashobora kugira ikintu uvuga Sindi kwibuka neza ariko sinzi ko ageze mu masaha abiri bazamutse ni ruguru mu misozi ahubwo reka mbonye umuntu uri online waho reka nze mbaze umuhungu wiwe ndasubira nzamuke mubwire sawa agaze ku muryango w'urupango rwacu iwe arashyira zimwe izindi nyano kwa Karundi murakira amawudiyo nk'uko turi kuyakira ntabwo natwe uyu nguyu nyine urabyumva koko iki agaze ku muryango w'urupango rwacu iwe arashyira zimwe izindi nyano kwa Karundi nawe ahagaze ku muryango w'urupango rwacu iwe arashyira zimwe ngo niho zimwe umuryango w'urupango rwacu iwe arashyira zimwe niho bari kurasira zimwe badava arashyira
barasira zimwe zindi nyano kwa Karoli. Jesus. That's it, friend. Mwebwe muri kuvuga gutyo, mwe muri kubireba, ariko ngiye mfite n'amafoto imbere yanjye yari yateye ubwoba kurusha n'aya majwi muri kumva. Jesus. Hama. yego murakoze ntabwo bishimishije ibihe turimo birababaje ariko ikintu kingarukaho ubwo dufata ndabukunda n'amasipesi ukoresha ndayakunda ariko muzajye mwemera n'abandi bantu bababwira ibindi bintu mutari gutekereza cyane cyane n'akanyamurenge. Kanzindare wiki. Ibi bintu ni ibintu bibi bizasiga imirambo. Aze. Amubaze ikintu kimwe. Urankunda. Urwo rukundo unkunda rugumane. Kumva. Ndakubaza. Ndarufite n'ubundi ntabwo narugumana gusa. Gumana ureke kurungurunga. Kumva. Nuko si bivuze ko aya majwi arakubabaje cyangwa aragushimishije? Arababaje, ninde wishimira umuntu apfa? Ababaze iki wabwiye bataza bakaza kubica? None mwebwe abandi mwicana ni ibipfu ni ibiki ni ibimonyo. Ira abasaza bawe bareke kubica wakigarashirimbira bipu. Kuko n'umuruko simbuki. None ko ari cyo.